Çepik! Kanala Zarokan! Hejmar bi Kurdî û Îngilîzî yek heta de. Yek. Em dibêjin one. Du. Em dibêjin two. Se. Em dibêjin three. Çar. Em dibêjin four. Pinch. Em dibêjin five. Disa. Yek. Em dibêjin one. Du. Em dibêjin two. Se. Em dibêjin three. Çar. Em dibêjin four. Pinch. Em dibêjin five. Yek du se. Çar pinch. Em dibêjin one, two, three, four, five. Disa, disa. Disa, disa. Şeş. Em dibêjin six. Heft. Em dibêjin seven. Heşt. Em dibêjin eight. Ne. Em dibêjin nine. De. Em dibêjin ten. Disa. Şeş. Em dibêjin six. Heft. Em dibêjin seven. Heşt. Em dibêjin eight. Ne. Em dibêjin nine. De. Em dibêjin ten. Hejmaran me. Em fêr bûn pîroz be.